engleski kralj Edward I, jedan od velikih vladara, kako u Britaniji vole da kažu, možda čak jedan od najvećih vladara tog perioda srednjeg veka, do duboko u srednji vek, je naredio proterivanje Jevreja iz Engleske i zaplenu kompletne imovine. Jer su, pozajmljujući pare od Jevreja i od bankara iz Firence i Venecije, došli u takvu situaciju da nemogućnosti da vraćaju kredite, prepustili čak i monopol trgovine vunom, pa je Edvard II, sin Edvarda I, za koga priča kako je bio jedan od najslabijih vladara Engleske, što naravno nije tačno, morao da objavi bankrotstvo Engleske, odnosno da Engleska više ne može da vraća dugove bankama takozvanog crnog plemstva, venecijanskog bankarskog sistema, koji se bazirao na istim metodima na kojima danas bankari pljačkaju svet. Ja ti dam kredit u zlatu, a onda podignem cenu zlata 300% i ti ne možeš da vratiš ni kamate, a kamoli kredit. A onda praviš druge ustupke. Daj mi monopol na luke, daj mi monopol na vetrenjače, na mlinove, daj mi monopol na so, daj mi monopol na pamuk i Engleska bankrotira.